Hallo Graad 11, ek hoop dit gaan goed daar by die huis. Ek hoop jy is toegegooi onder die werkie, maar ek hoop wel dat jy werk sodat ons nie te ver agter is wanneer die skool uiteindelik weer begin nie. Okay. So hierdie video gaan oor 'n nuwe aansuiwering wat ons nog nie in die verlede gesien het nie. Sy naam is voorsiening vir oninbare skulde. In English it is called provision for bad debts. Okay. Now I'm gonna be looking at this page. I've added this page part of your classroom assignment so that you can go back and look at it if you find it hard to do the work. Okay, so when you come to this adjustment, you can think about this explanation. Okay, so eerste ding is in jou vooraansuiveringsproefbalans, your pre-adjustment trial balance, you will see there's a debtors control amount of 18,600. Okay. Now remember in the note, debtors control is called trade debtors. Okay. Now if you start with the adjustments, you will find that there's no adjustment that's gonna influence this 18,600 rand. You know, sometimes you get an adjustment where they tell you you must write off one of the debtors' debt still, and then normally you deduct it from that amount. But in this exercise, there's no such adjustments. Okay, but there's a new adjustment. Okay, and I'm just going to go and show you the new adjustment. Okay. Hier is 'n aansuiwering wat sê die voorsiening van oninbare skulde moet tot 4% van die uitstaande debiteure aangesuiwer word. Okay? Nou in jou Engelse boek, kom ons kyk net gou hoe stel hulle hom daar. Adjust the provision for bad debts to 4% of the outstanding debtors. Okay. So, if we go back to the explanation page, okay, we know that currently our outstanding debtors is 18,600 rand. But you know what? This amount is a bit unrealistic because if we show this in your balance sheet, that means it's an asset that we think we're going to be collecting next year. But in most likelihood, we won't be getting all of that money. Why not? Well, some of these debtors will most likely not pay you back, so there's going to be some bad debts next year. Okay, so it's not bad debts that already realized. Okay, dit het nog nie plaasgevind nie, maar jy kan 'n voorspelling maak, 'n voorsiening maak dat daar waarskynlik van hulle gaan wees wat nie gaan betaal nie. Okay, so hoe bereken ons nou hierdie voorsiening van oninbare skulde? Okay, now it consists out of two steps. Okay, the first step isn't really for this exercise because in this exercise, as I already told you, there's no adjustments influencing this 18,600 rand. Okay, so step number 1 will normally be adjust your debtors control to the correct amount. Byvoorbeeld, as hulle dan nou vir jou gesê het, daar's nog een debiteur wat afgeskryf moet word hierdie jaar. Sê nou maar, hy skuld jou R600, dan moet jy nou eers die R600 van die 18,600 afgetrek het. Dat sê jy gesê het, okay, dan is my handelsdebiteure nie eintlik 18,600 nie, maar net 18,000. Okay, but it won't be happening in this exercise. So we can work with the 18,600. Okay, step number 2. Okay, step number 2, you'll have to read the adjustments to find out which percentage they want you to write off. Okay, now how do they get that percentage? Well, they look at the past and they calculate on average each year how much of your debtors don't realize or how much of your debtors will be written off. Okay, nou hulle het in hierdie oefening gesê 4%. Okay, so jy vat jou 4% van jou 18,600 en dit is 744. Okay, so what does this 744 mean?
Okay, that means in most likelihood next year of this 18,600 rand, 744 rand will not be collected because that will be debtors that you're going to have to write off next year. Okay, but it's not a fact yet, it's only a provision, né? Dis net 'n voorsiening. Ons voorspel dit net op hierdie stadium. Okay. So wat noem ons dit? Voorsiening vir oninbare skulde, provision for bad debts. Okay. And that is a negative asset, né? Dis 'n negatiewe bate. Hoekom? Hy maak 'n baterekening, naamlik debiteure kontrole wat 'n bate is. Hy gaan sy waarde verminder. Okay. Right. So as ons nou hierso kyk, hoe gaan ons dit aanteken? In die balansstaat het jy mos 'n nota trade and other receivables. Okay. Nou in hierdie nota begin ons gewoonlik met handelsdebiteure wat die 18600 is. As daar enige aansuiwerings was wat nog met die 18600 gebeur het, dan het ons dit mos gewoonlik daar tussen hakies gewys. But in this exercise there won't be any. Okay. Then after your trade debtors, you're going to deduct your provision for bad debts. I'm deducting that, and that's why it's going to be between brackets. Okay, so if you deduct the two amounts, that will give you 17,856 rand, which is called your net trade debtors. In Afrikaans, jou netto handelsdebiteure. En dit is die bedrag waarop jy jou geld kan sit wat jy waarskynlik gaan inkry. 'n Meer realistiese bedrag, want jy gaan waarskynlik nie die volle 18,600 volgende jaar kan insamel vanaf jou debiteure. Okay. So dit is hoe voorsiening van oninbare skulde jou balansstaat nota gaan beïnvloed. Okay, nou is daar enige effek op die inkomste staat? Ja, daar is. Okay. Kom ons kyk gou. In jou inkomste staat. Okay. As jy gaan kyk eerstens in jou vooraansuiwingsproefbalans, onder jou B-rekeninge gaan daar 'n saldo wees vir voorsiening van oninbare skulde. Daar is die saldo bedrag. Jy sal hom sien in jou voorsiening in jou proefbalans, jou vooraansuiwingsproefbalans. Hy's op hierdie stadium 867. Waar kom hy vandaan? Dit is die bedragie wat jy weer laas jaar uitgewerk het, toe jy weer laas jaar 4% van laas jaar se debiteure kontrole gevat het. Okay. Maar hierdie jaar, we calculated for this year 744. Okay. So that means you've got to change the 867 must be changing to 744. Okay. Now, if the amount, like in this example, needs to decrease, it's going to create a new income account. But if the amount needs to increase, let's say it's got to go from 867 to 900 rand. So when it's increasing, it's going to create a new expense account. Okay. But in our case, if we look at the difference last year, this year, that means it's going to decrease with 123 rand, which is going to create a new income account. Okay, so what are we going to call these income or expense accounts? We're going to call it provision for bad debts adjustment. Okay, voorsiening van oninbare skulde aansuiwering. Okay, so daai woordjie aansuiwering moet bykom. Okay. So in ons geval gaan hy nou hierdie jaar omdat hy verminder het, gaan hy inkomste wees, maar hy kan ook 'n uitgawe wees as hy moet toeneem. Okay. So kom ons gaan kyk net gou. As ons nou na ons inkomste staat gaan kyk, as jy jou inkomste staat, ek sien ek het nou nie jou inkomste staat hierso by my op die oomblikie. Maar dit maak nie saakie. In ons geval is hy 'n inkomste, so daarso onder jou bedryfsinkomste in jou inkomste staat gaan jy net skryf voorsiening van oninbare skulde aansuiwering. Okay, jy gaan sien daar gaan by hierdie oefening 2 inkomstes wees. In volgende oefeninge kan hy dalk 'n uitgawe wees, dan gaan jy hom onder operating expenses onder bedryfsuitgawes moet skryf.
Reg, graad 11, ek hoop dit help jou. Sterkte met daai oefening. En geniet die lockdown. Dis nie net sleg nie, daar's hom ook lekker vakansiegevoel ook.